Vijesti vezane za poljoprivrednike rijetko da su optimistične. Nedavno smo se nagledali prosvjeda traktora koji su kretali na Zagreb, ministra koji se crvenio pred zahtjevima seljaka. Pa rekao sam, nema ultimatuma. Što činiš ovome narodu? I neću ići dok je ultimatum. Recite nam onda i za ovu godinu, bit će poticaj ili ga neće biti, pa ćemo se kao ljudi opet dogovoriti. Pa koliko god bude, ali dogovorit ćemo. I ne čudi stoga što mnogi od zemlje bježe glavom bez obzira. Većina koja se i školuje, nevoljko radi ono zbog čega su godinama grijali klupe. Možemo reći da od onih koji završe, ne više od 1/3 se bavi zanimanjem za koje su završili školu. Znači ovi ostatak 2/3 se snalaze u drugim djelatnostima. Sudbina je, to kažu, hrvatskog seljaka, svaštariti i preživljavati kako znaju i umiju. Kada se sve zbroji, što onda mladi čovjek ima tražiti na selu? Ovo je Željko iz zagorskog sela Gusakovec. Ima 21 godinu i već sada zna, krave su njegova budućnost. Da vam budem iskren, i nisam se u drugom poslu nigdje vidio. Godinu dana mlađi Domagoj živi u Donjoj Jelenskoj kraj Popovače. Premda se i njegovi bave uzgojem krava, prava i najveća ljubav su mu konji. Prva je Čači, iza nje je Zora, pa je Biserka, pa je Mrka, pa je Libra, pa je Zeka. A na imanju 24-godišnjeg Marka Kovača iz Cerne sve je puno ptica. Čak se i u poštanski sandučić uselila jedna pernata obitelj. Oni se bave uzgojem kokoši. One su doslovce posuda u dvorištu voćnjaku, od najmanjih pa sve do najvećih. Drage mu jesu, no Marko u njima vidi više korist, a ne toliko ljubav. Kokoš ko kokoš, glupa je, ne može. Ma nemaš velikih problema, ali nije to pas da ti njega možeš nešto naučiti, bacite hranu i to je to. Koliko god nekima bilo čudno, svi su oni na pragu svojih 20 godina donijeli odluku da će se baviti isključivo poljoprivredom. Sa životinjama nije uopće teško raditi, s njima je bolje raditi nego sa nekim ljudima, tako da to mi je veliko zadovoljstvo. Odlazak u grad nije dolazio u obzir. Ne vrijedi ići u grad sada za 3000 kuna, plaća stan i... Ne mogu u gradu, ne bi izdržali. Ne, bez ovog ne mogu. Željkova obitelj najveći proizvođač mlijeka u Krapinsko-zagorskoj županiji. Od malih nogu život mu se vrti oko štale. Meni osobno nije teško, meni to nije problem raditi. Danas poljoprivreda više nije kao što je bila prije. Prije je trebalo sve ručki raditi. Danas je to već sve mehanizirano. Recimo traktorom hranim, automatski se čisti staja, pa onda krave imaju automatsku četku, same se češljaju. Da će nastaviti obiteljski posao nije bilo iznenađenje. Da nije on pokazao želju, sigurno na novu farmu ne bi išao u izgradnju nove farme. Željko je poljoprivredu shvatio ozbiljno, ne samo praktičnim dijelom, već i teoretskim. Studira menadžment agrara na Visokoj školi u Križevcima. U predah od posla sjeda za kompjutor, no čim završi, opet ulazi u traktor. Nikad ga ne trebamo mi tjerati da je to. Ne, on si sam splanira, on još ide više nego i mi očekujemo od njega. Sličan je i Domagojev put. Počeo sam se s tim baviti od 5. godine, znači sam na traktoru, s tatom pomažemo. U Zagrebu studira agronomiju, a na imanju radi sve što treba. Ne samo oko konja, već i krava koje su u njegove obitelji također primarna djelatnost. Kravama se, znači, hrana im se da, zatvore se u štalu, pomuzu se, telac se pusti, napoji se, telac znači s mlijekom. Onda opet se istjeraju van napašene, čitav dan znači na pašniku. I onda znači ovi poslovi na polju dolaze na red. Radi se puno. Zna biti da se radi po 20 sati. Da vidim ruke, ali imaš žuljeve. Pa, evo vidite i sami. Tako mlada već žuljev, ja? A šta se može? To je takav posao. Radi dan i velik dio noći i ne znam, evo, ajde. Nasledili od mame možda jednu malo dozu inteligencije, pa mu ne treba toliko puno učiti da bi mogli se švercati kroz školu. Već sada sa samo 20 godina Domagoj je čvrsto uvjeren u to što želi, bez obzira na to što je svjestan da ga čeka naporan rad. Velim, ne bi to ni neprijatelju preporučili, nažalost, ali eto, ako on tako odluči, moram ga podržati, nemam izbora, nisam baš sretan. Zašto? Pa nisam sretan zato jer ti seljaci u Hrvatskoj, mi seljaci u Hrvatskoj smo na nekakvom dnu hijerarhijske lestvice i gotovo, eto, vlast nas smatra državnim neprijateljima, nekakva svoja prava, ono, moramo tražiti na ulici, svađati se s njim tamo. U selu tvrde nemaju problema s natalitetom. Od 80 stanovnika čak je 28 djece. Ipak Domagoj je jedini mladi čovjek koji planira ostati i baviti se poljoprivredom. Većina
bježi od toga, miče se, rade oni svi pomažu daleko od toga, ali ako budeju birat mogli, znači mislim da ne budeju to izabrali. Mnoga su područja u Hrvatskoj u kojima mladi jednostavno ne vide perspektivu za ostanak. Banovina, Lika i Dalmatinska Zagora, pa čak i Slavonija. Upravo kako bi informirali, pomogli i povezali poljoprivredna gospodarstva, Markov prijatelj Zvonimir, također iz Cerne, s nekoliko kolega odlučio je napraviti portal za poljoprivrednike. Odrastao sam na selu, bavim se poljoprivredom i znam kakvi su problemi u poljoprivredi i šta bi trebalo napraviti da bi ta poljoprivreda uspjela, da bi se postigao jedan brend, da poljoprivrednici ostvare neki brend, finalni proizvod. I sa tom vizijom smo krenuli i na taj način vjerujemo da se može puno toga napraviti. Tradicionalna poljoprivreda bez modernizacije, kaže, jednostavno više nema šanse. Njegovo je to vlastito, ali iskustvo mnogih koji na njegovim stranicama međusobno traže savjete. Trebalo bi se preorijentirati za nešto jer zemlje nema puno. Pšenica više nije isplativa za proizvoditi na manjim površinama. Možda voćarstvo ili povrtlarstvo, neki plastenici, nešto. To je ono na što godinama upozoravaju stručnjaci. Ili povećati proizvodnju kao što to čine Horvatinčići i Dravinci, ili se specijalizirati i ponuditi brend. Proizvodite slavonske domaće kule ili proizvodite dobro vino pa prodajete ga na vinskoj cesti na gospodarstvu, tu već postoji perspektiva i ozbiljni temelji za dobar život. A to je ono što radi Marko. Premda se ne bavi ni kulenom ni vinom, njegov je proizvod svojevrsni novitet. Hrvatice, posebna vrsta autohtone kokoši. Zahtjevene nisu jer su one, kako bih rekao, skoro poludivlje. One mogu na drvetu spavati, na snijegu i ništa im nije. Stvarno otporne su jako. Obitelj Kovač pionir je u njihovom uzgoju. Vlasnici su prvih matičnih jata. U vlastitim inkubatorima legu sipilići. Vrlo lako nađu kupca, a i isplativi su. Inkubator je 1200 komada i onda svaka 3 tjedna nove idu. I oni sve idu u prodaju? Sve u prodaju, da. Niste ne ostavljate sebi? Pa ostavljamo, ali ne svaki put, nego ostavljamo, na primjer, kad treba popuniti jato, onda ostavljamo ne znam, 20-30 komada. Osim Hrvatica, uzgaja i ostale vrste kokoši, no s njima, kaže, i nema toliko posla. Oko 9 sati ustajem. Pa nije loš posao. Pa nije loš. Dobro biti sam svoj gazda? To je najbolje. Dovoljno je obići ih jednom na dan, provjeriti imaju li vode i hrane i to je to. Velik dio koka, točnije pjetlova, slobodno trčkara po 2 hektara velikom šljiviku sa 1200 stabala. Uz perad, Marko i njegove obitelji, voćarstvo, točnije šljive i marelice, glavni su izvor prihoda. Sad je još teško, sad se još preživljava, ali mislim za par godina da će to pravo krenuti. Ove šljive i kajsije, dobro sad je ove kokoške, koliko toliko. Sva trojica, premda žive u različitim dijelovima zemlje, svjesni su i mana i prednosti ovog posla. S jedne strane svježi zrak i činjenica da si sam svoj gazda, no s druge veliki rizik, odgovornost, radi svetkom i petkom. On je toga svjestan, ali ne zna on još uvijek do kraja dubinu, težinu toga posla, toga seljačkog života. Još to do kraja ne zna, ali čeka ga trnovit put. Današnje vrijeme nigdje nije sjajno. Tako da mislim da je dobar odabir i da nema se čega bojati. Mnogi će reći mladost ludost, da griješe, da žive u zemlji snova. No što imaju drugi mladi ljudi njihovih godina u gradu? Poslove za koje dobiju nekoliko tisuća kuna na mjesec i iste tolike rate za najam ili kupnju stana. Pa je sada za procijeniti tko je u plusu, a tko nije. I tko u rukama drži svjetliju budućnost.